twinjire ku munsi wayo wa 20 Tottenham Hotspur yatsinzwe na Newcastle hakiri kare cyane. Deos ni umukino utaravuzwe bumwe, nibwo bwa mbere Ange Postecoglou nari mubonye arakaye, yashatse gushyamirana n'umusifuzi wa kane ku gitego cya mbere cyo kwishyura cyane Newcastle ubwo cya Gordon ubwo yari amaze gukora umupira ni Joelinton yakinye basket. Umusifuzi ni Madre aza kwemeza ko igitego ari cyo, yanabanje kuvugana na VAR baracyemeza. Itsindwa ibitego biri kuri kimwe, nawe bimushyira mu mazi abira. Afite Liverpool ku munsi wo kuwa gatatu muri Carabao Cup, birashoboka ko yatsindwa. Yahisagura umuzamu ku munsi w'ejo, yahise asinyisha umuzamu. Basinyisha umunyezamu kuko abanyezamu be ba mbere babiri bose baravunitse, yaba Vicario Guillermo na Fraser Foster. Byabaye ngombwa ko bakoresha umwana muto cyane witwa Brandon Austin, yayigezemo afite imyaka 18. Imyaka 8 yarishize atarakina umukino ni segonda na rimwe. Abatoza 8 bose bamuhindukiyeho, yabaye kuri bench adakoreshwa imikino 78. Brandon Austin rero byabaye ngombwa ko akina 21 nta mukino yari agakinnye, yari agakandagiye habe yaramaze imyaka 8 yica, yagezemo afite 18. Ejo bundi kuwa gatatu yagize anniversaire y'imyaka 26. Bamukinishije kuri match ejo bundi gusa, urumva asiganye umunyezamu umwe, abandi ntazigiye abandi bazatinda kugaruka. Byabaye ngombwa ko basinyisha umunyezamu wa backup. Ese nta rusha Foster Foster byaraho zamu rya Tottenham ryihari rirarangaye, kireka bagabanyijeho bakabashita nko muri metero 3 yenda byiwe bakava muri 7. Bakava muri 7 bakagabanyaho kono, kuko Buffon ari yigeze kuvuga ati ariko FIFA izategeza ukuntu izamu yaryongera kuko risigaye rito. Ati kuko ntibantsinda sinzi ikintu kandi ko Tottenham baravuga bati bagabanyeho ni iki. Ariko hari ikibazo giye mbona muri Tottenham, wenda nubwo nyine buri mutoza wese ashaka excuse ishaka kuvugira resultat, ariko turebye forume za ya equipe na mbere y'umukino n'ubundi byari rekiri ko Newcastle ishobora gutsinda mu buryo bwari bwo bwose. Match ya 7 match ya 6 match ya 6 we match ya 6 zikurikirana n'ubwa mbere mu myaka 10 kuko baberukaga 2014 equipe ya Newcastle itsinze imikino 6 yikurikiranya muri Premier League. So aho rero gutsinda ukaba ufite rutayizamu wawe nka Alexander cyangwa kuri muratsinda mu mikino 7 ikurikirana, ubu basigaje match imwe kugira ngo akuraho duhigo twa Vadi Ruud van Nistelrooy bagiye batsinda 8 na Baruwi Suarez muri Newcastle. Arashaka gukura agahigo ka Alan Shearer nawe yamaze imikino 7, ndetse na Joseph Willock mvuye amaze kudukura. Akeneye gushyiraho umundi mukino kandi simbona ari mu kibuga gihe azavamo adatsinze. So urabona ko ni Newcastle nayo yabanje guhuzagurika, ariko biza kurangira imaze kubona ya style yayo ishobora gufasha abakinnyi bayo gukina mu buryo bwayo. Bigenda bibafasha cyane kuri equipe nka Tottenham, nayo ni equipe ifite resultat zicanganye cyane, ishobora kuba yakora match idasanzwe muri irushanwa runaka barimo barakina, bakaza muri ligue bakaba batsinda match imwe, ariko waza nko kuri match ya Liverpool bakaba batsinda ibyo bitego 6. Yego bagerageje babonyemo 3, ukavuga uti nibyo bafite ibibazo by'imvune inyuma, ariko babanaga ko nyine nuko uretse n'ikibazo cyayo nyine cyo controversial action iba yabaye yo kuvuga umukinnyi yawugarije umupira intoki, murareba musanga byari bikwiriye, ariko ubona ko nibyo nyine nibisigara. Ariko to be sincere harimo ikibazo cyuko equipe ya Tottenham resultat zayo ziravuyanze cyane, ntabwo wamenya icyo predicting. Nayo ni equipe yakubiswe cyane n'imvune, kuko gutakaza abazamu bawe bombi, ubwo ni Faust ugiye na nyuma ya Vicario. Hanyuma wareba axe centrale yabo yose yari yagiye, abo barimo ba Romeo, abo barimo ba Van de Ven na bari batangiye imbere yabo ba Bentancur. Hari imikino bagiye babura baza no guhanwa, ukabona ko harimo ikibazo kibijyanye no kurinda bo, bakagerageza kimwe cyangwa bibiri bakabibona, ariko ntibaze kubihagarara ku buryo mu match bayicyura. Bafite ibibazo by'imvune, ariko bafite n'ibibazo nyine bya resultat ku buryo guhura nini Newcastle ntabwo cyari igihe cyiza cya Tottenham. Nta excuse ya naboka kuri uyu mukino, ahubwo navuga ko banagerageje ko ibitego byagomba kuba ari byinshi, kuko ari kubona ko uyu munyezamu mushyashya hari icyo bafashije, hari imipira igiye akuramo, ubona ko byashobora. Fraser Foster mu izamu nta mutekano uri mu izamu, anytime igitego cyari kwinjira mu buryo bukomeye cyabworoshye, ariko byarekire ko umukiza kubutsindwa ntayikaba yabona igitego, kuko nayo ifite ubusatirizi bukora, ariko defense ikaba ibibazo bikomeye cyane. Guhura n'iki Premier Forum nko babikomojeho,
ariko bagasanga na Tottenham iri mu bihe bibi cyane cyane mu gihe n'igice cy'ubwugarizi iyi resulta cyangwa se yari yitezwe umutoza ashobora kutishimira ibyagaragaye mu mukino nko gukora k'umupira kuri musore w'ikipe ya Newcastle bishobora kuba byatuma yagira action nk'iyo yagize nyuma y'umukino ariko Tottenham gutsinda umukino ntabwo nabangwe n'ibyuyu munsi cyangwa ejo mu gihe cyose gifite ibibazo biri muri defense yabo ahubwo ngiye ku bwanjye mbona Tottenham yakoze neza ko ugereranyije n'uburyo Newcastle iri kwitwara muri no mikino itandukanye Tottenham yagerageje kandi noneho ikikwereka ko Newcastle yari ikomeye kurushaho buriya equipe iri mu rugo ku makipe ajya kunganya urwego kuko apari yo kuba wenda Newcastle nko mu myaka nk'itatu kuva yabona amafaranga kuva mu mwaka wa 2021 ibona amafaranga mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri kwa 2022 mu kwezi kwa mbere kwa 2022 nibwo yatangiye kwinjizamo ba Bruno Guimaraes niba nibuka neza ino equipe umwaka wa mbere umwaka wa kabiri wayo yagiye muri Champions League umwaka uheruka bari bakarifiye ku mugane burayi bihurana nuko Manchester United yatwaye FA Cup birangira bavuyemo kuri Eddie Howe bihanganiye ubona ko nawe yagize igihe cy'ibibazo by'imvune zitandukanye z'aba bakinnyi be beza n'amasuspension y'aba Sandro Tonali agira umwaka navuga ko umwaka utari mwiza kuri we ariko uyu mwaka ugiye kureba ne equipe ifite na revolution y'abakinnyi batandukanye nibyo yaragiye uno musore w'umunya Paraguay yitwa nde Miguel Almiron ariko no musore Jacob Murphy yarongera agaruka Jacob Murphy ari mu bihe byiza Jacob Murphy amaze kujya ari rw'ibitego 10 mu mikino 13 ni umusore watsinze ibitego 3 atanga assist 7 ni umusore navuga ko ari ku rwego rwiza yaba na Anthony Gordon nawe ni mu mibare aho ngaho kuko nawe yagize uruhare rw'ibitego 10 kuko yatsinze igitego ku mukino wa Tottenham kuba Tottenham yari yabashiye kubona igitego ku munota wa 4 ntiresiste n'iminota 2 gahita igitsindwa ku munota wa 6 ni igisobanuro cyanya cyo cyo gukomera kwa Newcastle United hanyuma noneho kuba byasabye ko bakinira minota yose kugira Alexander Isaac aze kongera gutsinda igitego ni ikigaragaza ko Tottenham noneho hari hajemo cyo navuga ngo ni nk'impinduka zishingiye ku bakinnyi babanje mu kibuga kuko niba ujya kureba ba Minisuni babanje ku ntebe y'abasimbura baha uyu musore James Maddison yabanje ku ntebe y'abasimbura baha umwanya bano bana ba Giri n'abandi batandukanye navuga ko ni Tottenham noneho umutoza yagejeje gusa nkagerageza n'izindi erema navuga ko zitarastabiliza umwanya muri 11 babanza mu kibuga bagereza gutanga ibyo bari bafite mu gihe cyo gukiringa umukino munyezamu Martin Dabraf kaba mwiza kuri uyu mukino wa Newcastle kongera ko n'ikipe iburiya ikipe imaze kubara imikino 5 yikurikiranya itsinda idahagarara muri iyo mikino yarakinye n'amakipe akomeye atandukanye arimo zo za Chelsea n'izindi kuba yabashe gukomeza ku maintain iyo winning momentum hari ikintu kiba cyamaze kwibaka kuko nujya kure nanone equipe ya Newcastle Alexander Isaac yatakira imwe mu makipe akomeye ku mugabane buriya Sweden no kubura tike y'igikombe cy'Uburayi yari umwe mu byo navango abataraje ariko bari bakomeye ku ikipe y'igihugu ya Sweden ni ikipe ikomeye wareba umuntu abakinyi bakina hagati mu kibuga n'abanya Brazil Bruno Guimaraes na Joelinton wenda Joelinton we ntabwo ahamagarwa buhoraho mu ikipe y'igihugu ya Brazil ariko Sandro Tonali n'umukinyi ngenderwaho mu ikipe y'igihugu Butaliyani unarebe nawe abasore bari kuzamuka ba Livramento n'abandi batandukanye kongeraho umutoza Eddie Howe nubwo wenda atari wa mutoza w'ibikombe yakunze kwibera mu makipe mato ya muri zo za Banafu n'izindi zitandukanye ariko navuga ko ari umutoza wahaye icyizere n'abayobozi ba Newcastle bamwereka ko abantu benshi batekereza ko Newcastle kimara kubona amafaranga iraza kuzana izina rikomeye ry'abatoza ubona ko groupe yamaze kuyimenya se groupe ihinduka ni groupe yabura abakinnyi kwera ibibazo by'imvune cyangwa icyo ariko ni groupe imaranye igihe Newcastle ntigurisha nayo ntigurwamo ni equipe navuga ko imaze kumenyerana kandi no mwaka ubona ko ishaka kuzatanga challenge nk'izo yatanze muri sezo yabonyemo qualification ya Champions League ariko hari ikintu kuri Tottenham nibyo hari abakinnyi idafite kuko kare nibwo nari ndimo ndareba kuvaho ba Mickey van de Ven batangiye kuvunikira nyine aho equipe itari yuzuye ni equipe yabashije gutsinda byibura igitego kimwe kuzamura mu mikino 20 iheruka yatsinze match yaba yaratsinzwe ariko yabashije kwinjiza igitego mu mikino 17 ikipe ya Tottenham so ahantu itabashije kubona igitego mu mikino ikipe ya kabiri maze gutsinda ibitego byinshi inyuma ya Liverpool aho niho mvugira rero ko mu bijyanye no kuba nibyo ari ikipe idakomeye inyuma ariko ufite umwataka nka Dominic Solanke ukina muri ririya style yaba nk'aba Vadi uyu mukinnyi uzi kwiruka uzi gushaka gukora amapere y'amabara adasanzwe mbona kwiyima James Maddison mu bakinnyi bawe bihoraho kuri Postecoglou ni ikintu abayimye kiremereye ufite umwataka nk'uyu nguyu nka Dominic Solanke so mbona hari ibisubizo
adafite kubera imvune nta kintu yabikoraho, nyine agomba gukinisha abahari nk'iyo Axe no mu izamu nta kindi kintu yabikoraho nonaha uretse nyine kuba yajya nko ku isoko agahita agura ushoboka nonaha ngaha, ariko muri iyi mikino nk'icumi 12 iheruka mu marushanwa yose nta kintu yari afite cyo kubikoraho cyane ko ntibari bahari. Ariko mu bahari noneho hari nawe ibisubizo arimo ariyima cyane siritu muri mediane kuri umukinnyi witwa James Maddison. Ni umukinnyi wagukinira nimero 10 neza inyuma ya nimero 9 nk'uyu nguyu nka Dominic Solanke. So mbona ko nawe nibyo hari amakosa akora ariko agakomeza kujya muri icyo kintu cy'imvune utaruringa tunajyaga mbivuga no kuri Man City nta mukinnyi niyo mpamvu ikipe bayemerera kugira abakinnyi 30 mutunge 30 muhitemo abo mukoresha. Ariko mu bahari noneho wa maximije wagejeje ku rwego rwo kuvuga ngo nibyo ekipe ibuza ibitego, ariko se koko ko ari ugiye gukina niyo Newcastle cyari igihe cyiza cyo kuvuga ngo reka nyisoremo uyu mwana Bergavall muri mediane, nicyo gihe cyiza sababu uti nyihagarikemo idafite Yves Bissouma yego ashobora kuba ari hasi, ariko kuri Newcastle imeze gutya ugiye guhangana n'iyi mediane nge navuga ko ikipe yose yashaka gukomera yagura muri aba mediateri babiri ba Newcastle, umuntu witwa Bruno Guimaraes n'umuntu witwa Sandro Tonali ni tarazihura pe bijyanye no gukinana, bijyanye no guhuza, bijyanye n'imyaka, bijyanye n'ibyo batekereza, ibihugu bakinira ndetse na ligue bari n'abakinnyi baremereye ubona ko bafitinga neza muri Premier League kandi ubwabo bagahuza, ni mediane iremereye. Rero ntabwo ari cyo cyari igihe cyiza cyo kuvuga ngo reka ngukize Maddison ngukize na Bissouma uko baba cyetse barwaye cyetse uvuze ngo ntibahari. True hari igihe Rwanda ngo kuri bench bari. Okay, ngibyo ni ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham Hotspur ndetse n'ikipe ya Newcastle. Umukino waje kurangira Newcastle itsinze ibitego 2-1. Ubwo no kuza kureba uburyo uyu mutoza Ange Postecoglou aza kuba arwana n'izire zirita za Tottenham zitari nziza ziri mbi na gato. Undi mukino wari ukurikiye